أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصد و بیست و چار نویسکار امام النووي ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب كره ملا أحمد ملا يوسف درشوي رحمه خدل مريم مو توابه خوشكو برين عزيز الدرس ما يوش برياوه دا ما بحثا فضيلت روجا اینیه دكر كامول و روجا دا خوابشي خيروه چوانه درمان به خوش خواب که بهنه خيروه چوانه و مو زوكا بچه نمجا اینیه مولوجا اینگه گلک دعا بکه و صلوات بین سر پیغمبر خدا علیه السلام و ساعت اجابت چیه یعنی او ساعتی که ولی هیا دعات دادن قبیل کردن نوع رد کردن او چو وقته و مو گل ذکر خدا بکه ما بحثا ویده کرا ام گوها یه حدیثا 1105 دبیجه و عنه ليش شوي هات نقل كرش أبو هريرة هات نقل كره خد جرازبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جيش پیغمبر خدا نقل كريكو پیغمبر قال قوتيا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بنش نميجن فارس وروجا يعني روجا إني حتى إن يده يعني روجا جمعه حتى جمعه ده يعني نميجا جمعه حتى جمعه ده مها رمضان او كم روجي بدر باس كرن حتى رمضان ده اونها مكفرات ما بينهن او گنهن بچوك النقب خدا تن كري هاتي كرن دي كفرين وده عفو كرن پاقش دكه اذا اشتوني بالكبائر ومدتكو يعني حتى كو مخش گنه كبائر وده مخ شرطك ومخش گنه كبائر وده او گنهن بچوك اون ام بيجي دي كفرين نمجن فارس و ماه رمضان بروجي ده در باز کرن و میجا اینیه یعنی میجا جمعه اما ها گنه نقب خدا ده عفو کرن رواه مسلم اب حدیث امام مسلم نقل کریه خود جرازی به حديث 1151 وعن ابن عمر وعن هاش ابو هريره وهمج ابن عمر هات نقل كران رضي الله عنهم خدش حمي راضي به انهما سمع رسول الله يقول ابو هريره وابن عمر هرتكا پیغمبر خدا صح كريكو پیغمبر هولي دگاتا على اعواد منبره سر داركن منبر آخوا سر داركن خطبه سپت بی یه دوره پیغمبر خدا دا سر و دارکا سر منبر پیغمبر خدا هولید گاتا لینتهین اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين یان هنگ انسان یه دفش ترکرنا رو میجا خطبه بردن یعنی یه معلومه نوع انسان هبین نوع دهتان روژا خطبه نوع دهتان میجا اینیه یان یه دفجه بردنه و یان جی اولا یختمن الله علی قلوبهم یان جی خوده یه قلب و مهر بکه و بختمینه ثم لا يكونن من الغافلين بشت انجيجي یه ببنج غافلا ادي حشار نابن قلب و هات مهر کرن او چون یعنی یه دفش ترکرنا میجا اینیه بردنه یه بین میجا اینیه یا جی خوده هولی بین سره و رواه مسلم حدیث امام مسلم نقل کلیه خوده جرازی به حديث 1152 وعن ابن عمر رضي الله عنهمش ابن عمر هات نقل كده خود جرازبه كو أن رسول الله قال كو پیغمبر خود هوليگاتا إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وقت یک شبه به میجا اینیه وقت یک شبه به میجا خطبه بلا سر خوابشوی بلا غسل خوابستینه ولی وره میجا اینیه
متفق علیه. اف حدیث ها بخاری و مسلم هر کار نقل کرده خودش و راضی به. حدیث 1153 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري هاتنا نقل خود جرازي أن رسول الله قال بيجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل روجا اینه، غسل یعنی سرشوشتن روجا اینه لازمه لسر هر کسی عاقل و بالغ. کسی عاقل و بالغ بی یعنی میج غسل سرشوشتن روجا اینه سر لازمه نه فرضه لبره تشتی گلی مهمه. متفق علیه. اف حدیث ها بخاری و مسلم هر که نقل کرده. حدیث 1154 وعن سمورة رضي الله عنه سمورة كره جندب خاطر نقل كران شوي خاطر نقل كران رضي الله عنه خدا جرازي قال قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقات من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. کسی روژا اینیه دست میجا خواه بگیره جبو وقت جبو نمیجا اینیه اف چه قاتشت باش و رنده اف تشتک باشه جه خواه دادشتک یعنی گله باشه. و من اغتسل فالغسل افضل. کسی که بجا غسله بگیره یعنی سر خواه بشوی به تمی اف افضل تره اف هیچه تره. رواه ابو داود و الترمذي. اف حديث ابو داود و الترمذي نقل کرنا و قال الترمذي قلت حديث حسن. حديث حسن يعني قنجة رنده نزعيفة. حديث 1155 وعن سلمان رضي الله عنه سلمان فارسي هات نقل کرد خود جرازی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. چه قلت يا سلمان فارسي؟ قلت يا پیغمبر خدا عليه السلام هولي قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة مروفك رجا إني غسل خواه بيبينه يعني سر خواه بشوي ويتطهر ما استطاع من طهر بحي خواه پاقش بگه حتى جيته خواه پاقش بگه قريجو لکو مکانه لسلاش خواه جله خواه ويدهن من دهنه درمان خواه بهن خوش یه خصوصی خواه بگه مسک تشتوه مسکه درمان بهن خوش خواه بگه خصوصی یه خواه آیده خواه او یمس من طیب بیته یانجی او بهن خوش مالوی داکای یا یک دجیبه و بهن الخواه بگه ثم يخرجوا پشتنگش مال خواه در کوه ورم مزگفته فلا يفرق بين اثنين دع انسان جاي نباقتينه يعني رونان نقبا دع انسان با انسان رخب روشته او وجا و جاي باقتينه و نراحت بك و نكه ثم يصلي ما كتب له پشتنگه قدر کچه خوده کرد به نصیبه چه خوده سر فرض کرد به میجا این یدا و بیبینه بکه ثم ينصت اذا تكلم الامام پشتنگه وقت امام خطاب کرد یا وقت امام خطبه خوانده نشتغله گویا خواه بده خطبه امامی الا غفر له ما بينه وبين الجماعة الاخرى مطلقا و مطلقا خوده او گنهن و این یاشبریا و حتی و این یکرین و گنها یه بکفرینه و گنها یه بغفرینه او گنها جرابن غفراندن عفو کرن. رواه البخاري. اف حديث امام بخاري نقل كريا خودش راضي به. حديث 1156 وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره هات نقل كريا خودش راضي به ان رسول الله قال بيجي پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هولي قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه کسی روزا اینه و که غسل جنابت غسل خواه بیبینه و که غسل جنابت وقت چو مروف جنابه به سر خودشوی ولی روزا اینه سر خودشوی ثم راح في الساعة الأولى پشتینگه ساعت اول دا وقت اول دا بچه خطبه بچه اینه
چون خیره فکأنما قرب بدنتن ولی خیر جراته و حچو دوکی کری قربان دوکی کری قربان و بلاف کری و من راح في الساعة الثانية حكي ساعته ددويدو يعني ساعته بشكل درنگتر دو يعني ساعت معنى مدته بشكل درنگتر دو بچه رجع مجا جمعه فكأنما قرب بقرة ولي خير جراته حشوكي گوي شرجي كري ومن راح في الساعة الثالثة حكس مدته سسيدو يعني بشكل درنگتر شوي فكأنما قرب كبشا أقرنا ولی خرجراته و حشکو برانک سترو شرجی کری قربان و من راح في الساعة الرابعة کسی بجا به ساعت چهاره دا یعنی مدتی بچه درنگتر دا بچه جمعه مجا جمعه فکأنما قرب دجاجتن حشوکی مریش که یعنی خیر خود دایی مریش که دایی فقيرك ومن راح في الساعة الخامسة حكي ساعته بينجدو يعني هيبش كده درنگتر شوي بچه نمجو إنيه فكأنما قرب بيضة حشوكي لفه هيك كري خير لفه هيك دوي فقيرك فإذا خرج الإمام وجه وقت الإمام شو سردار كي خطبه وجه خطبه بخوينه حضرت الملائكة ملائكات أو خيرات دنفيس أو شوية تنا و تنا جمع امام ساکنن یستمعون الذکر گوه خودن ذکر خود او ذکر آیت قرآن خود بداد سردار که خود بده بخواندن گوه خودن و متفقون علیه اف حدیث ها بخاری و مسلم هر کن نقل کرنه خود جی راضی به شو راضی به و عنه دیساش ابو هریره ها تنقل کرن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر یوم الجمعه دی بجه پیغمبر خوده بحث رجا جمعي كر فقال فيها ساعة جو مدتك ولي كن مدتك ولي كرت الرجا إن يدها لا يوافقها عبد مسلمون عبدك مسلمان راستو وسعته به تدا دعا بك ذكر خدا بك وهو قائم يصلي وجا الود أو سر بياخا نمجدك يسأل الله شيئا تشتيش خده بخوازه إلا أعطاه إياه مطلقا ومطلقا خده وتشته بدوي ودعاوي قبيل بك وأشار بيده يقللها لبله دست خوا إشارت كو زمانك كرتا دست خوا إشارت كو زمانك كنا زمانك ندرجة أو زمان أو وقت إجابات دعاء قبيل كرنه متفق عليه اف حديث بخاري ومسلم هر كان نقل كرنه خودش وراضي به حديث 1158 وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة كره أبو موسى الأشعري وتناقل كلام رضي الله عنه خدج رازبه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله كره عمر هولي قال أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة بجا معلومة أو كره راوي كره أبو موسى الأشعري بجا عبد الله كره عمر أبو بردة برسي تشبه أبو موسى سحكركو که در حق رجا این یدا تشت صح کریش پیغمبر خوده در حق رجا این تشت بوتی تشبه و خاطش بولی صح کریا قال قومگو قلت نعم قومگو بله مسح کریا سمعته يقول مسح كر هولي دقاتا سمعت رسول الله يقول مش پیغمبر خوده صح كر هولي دقاتا هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو ساعة إجابة الساعة رجع جمعة أو ساعة أو مدتك دعاء تدات قبل كلام أو ساعة أو مدة ما بين أن يجلس الإمام وقتك إمام رنشك سردار خطبة إلى أن تقضى الصلاة حتى نمش خلاص ببا وقت إمام شو سردار خطبة منبره وشوية بگیره حتى نمش خلاص ببا أو ساعة إجابته بله حديث 1159 اف حديث هجي مسلم نقل كده ما أوجب قوتا ما قلت رواه مسلم وعن حديث 1159 وعن أوس بن أوس كره أوس هاتناقل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبجة پیغمبر خود هوليقات صلى الله عليه وسلم
این من افضل ایامکم یوم الجمعه. افضل ترین روزن هوا روزا اینیه. افضل ترین روزا اینیه. فاکثروا علی من الصلاة فیه. و روزا دا گل صلوات بین سرمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد گل بیجنه. فإن صلاتكم معروضة علی. بگمان بشبه صلوات هوا خود عرضی مدیگه، خود شانی مده دیگه دده بیجه فلان کس صلوات آنی سرتش داره دعا کرد. رواه ابو داود بإسناد صحیح. اف حدیث ابو داود بسند صحیح نقل کرده خود جرازی به خوش کو برای عزیزی بلا بده بسکنه حتی درسی که ما یاده ببینه خیر و خوشیه دام.